Dalili cia pneumonia. Yes. Dalili cia pneumonia ri ni kunogerera. Tu ni kukorora. Kuremwo ni kuhuhia, guturwo ni githuri, gukorwo na fever, urugari. Na fever to define ni temperature rakira 38 degrees Celsius kana kono wathi Fahrenheit ri ni 100 degrees Fahrenheit. So ni gukorwo na fever na ni documented. Now mundu akihota gwiturwo ringi ni mugongo, ahota kuigua mundu akeja kuigua ni anaigua guturwo ni mumero ni maundu ta macio, but clear icio nicio dalili iria cia pneumonia. Tuoka diagnosis ri no wike kindu gitagwo clinical diagnosis. To ndagitari ni eguguthikiriria igua ya mahuri marakorea, ni egupakass githuri aigwe uria kirathi. No muno at this day and age thakame ni gukwira todo ageo ni cirarainire. Now we do know what walks, flies and quacks like a duck is a duck. So nego kwira reke tuthie niki ni infection ino. Nego ika chest x-ray igi na twathie tweka chest x-ray ri tugaga he kindu gitagwo consolidation kana patch areas githuri-ini kia mundu. Ni undu wa inflammation iria tugire iragia mahuri-ini alveoli ri wahura mbica ya githuri ri wona tunyamu twa white na tuguthie haria bacteria cio ire niguo ni ukumiona. Woka treatment ya pneumonia ideally uko ni fungal muhe antifungals. Kaige virus ri ni ku support murwaru otha homa supportive care. No angikorwo ni mundu takinyitie miaka 5 kana mundu wa miaka 60 over kana mundu wi diabetes, mundu wi HIV, mundu wi cancer, other comorbidities ta murimu ingi ucio ni tuheaga antibiotics. No tiria virus turahura turamurigiriria ndakae gukorwo na secondary infection igwika atia. So kana twamuhe antibiotics. Shesheni hakuhe nawe.